This is the St. Petersburg headquarters of the Other Russia movement, led by Eduard Limonov, once a prominent critic of President Vladimir Putin. But now nearly everything here, the flags of Ukrainian separatists, the piles of aid parcels, are devoted to the war in Ukraine. This group has sent dozens of fighters there. У нас в основном разного рода левые активисты едут, люди левых убеждений, не только нацболы, но и много разных там других, из КПРФ, например, там люди. По России 1500 уехало с июня по нашей линии, по Петербурге, ну, наверное, там человек 150. The office also has a portrait of Yevgeny Pavlenko, a volunteer who was recently killed in eastern Ukraine. We're taken to his grave by Andrei Dulov, who says he's undertaken what he called 5 sabotage missions in Ukraine. Для меня крайней точкой была Одесса, 2 мая. В общей сложности полгода я там провел. Батальон «Заря». He adds that the war for him is not over. In April, he'll head back to Ukraine. He says the separatists will take the port of Mariupol by storm. Training of volunteers in St. Petersburg is in full swing. This exercise has been organised by a group calling itself the Imperial Legion. It's usually shy of TV cameras, but has allowed us to film its training at a local sports hall. Было понятно, что большинство добровольцев, которые туда едут, не имеют никакой подготовки. Многие не служили в армии. И мы начали заниматься вот здесь вот помощью. Да, прежде всего, самую элементарную подготовку с ними проводить. Это там, безопасное обращение с оружием, основы там, медицины, топографии, тактики. The slogan on the flag says God, Tsar, Nation. Ideals that are motivating the men here to fight in Ukraine.